Horas, selamat pagi Bapenang nyalongan ibagas Tuhan tadi Kristus. Malah suhurta bui use isisehan namin na siyam. Marhiterigapan si Ganupari bani panorang soboton. Pay may jalo hita hatani ne bata martonggo hita. Terima kasih may sombah ko nuhur nami hubamu Bapa bani diar layakmu. Matongtong ipatararham ibagas parguluhan nami maritihon ni pangiring-iring pambubay sonay agi pakas somanimu. Bani panorang sogoton pe dari hamagugo hubanay marhite hatamu ase sa ganjang nyarion tarbayan hanami tongtong makorjano rosuh ni hurmu bani bagi-bagi ni lawan nami si Ganupari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalaman namirapakon tonggo nami. Amin. Oras bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Rigapan si Ganupari bata bani panorang sogoton hari Kamis tanggal siah Desember 2020 sada. Aima tersurat bani buku pamukapon bindu 20 sada ayat tolu nama katahon sonon. Dopai hubogi ma sada sora nagugo humbani paratasai makatahon tonggorma onma ianan ni bata itongah-tongah ni jolma marianan ma iya itongah-tongah ni sidea anja sidea mabangsani anja ne bata sandiri saor bani sidea. Taganupan bapainang nyalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gulu hakaristononta maningon do hapeni maronjolan hubani pangarapan pasal guluh simagira. Ibagas guluh simagira ay marisihon songon gambaran na sinobut ni pangidahan ni Apostel Johannes bani pangukapon 20 sada ayat 2. Bahasa bani panorang ari simagira tartangar ma sora naguguh humbani paratas ni nebata. Nama katahon bahasa nebata itongah-tongah ni jolma. Jana nebata marianan itongah-tongah ni jolma. Nebata gabi raja si pembubay itongah-tongah ni jolmain. Ay maase na perlu si jolomonta politik ibagas parguluhan taon terlebih ibagas malas ni hurta nalaho mangalawalo paruni Tuhan Yesus na padua halihon maningon do hape pardiate hononta adong tolu pahara sadalan hubani rikapan si Ganupari hatani ne bata-bata bani panorang sogoton na perlu besahali perlu ni tumang mamboge sorani naibata. Natoto pasal on bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ratene tubuh bahat tumang sukun-sukun ibagas parguluhan taon. Sonahadu hita boy mamboge hata ni nebata. Somalni bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Buinando ibagas parguluhan taon. Rusuhan jolma sitangi honon marimbang iya sir-sir mamboge. Ay maase ibagas parguluhan taon asibo iya rusi kita ahanaga biharusun ni nebata si horjanonta ibagas parguluhan ta si Ganupari ibagas naloh marayak rosi na mga lualo paroni Tuhan Yesus na paduhalihon maningon do hape adong hasir-siron ta bata laho mamboge sora ni nebata. Sora ni nebata na marsahap marhiti hatani itongah-tongah ni parguluhan ta si Ganupari. Boy marhitehon ni rigapan si Ganupari. Boy marhitehon ni ambilan bani ibadah minggu. Boy marhitehon ni ambilan na itangar hita humbani media sosial pakon nalegan. Baha tumang do tene na ipake nebata carani laho pabugihon sorani. Nagabi sukun-sukun ni Aima sir-sir dohita laho totap mamboge sora ni nebata na dilo-dilo
taur-taur hubata laho mambubahon hita ase gabi parsimada hita bani haguluhan na pinasirsir ni naibata. Napaduahon ay ma bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ase sirsir hita manongkot totu ibagas parguluhan taon baha tumang si tonggoronta ibagas parguluhan taon namader sunay oge homa namasambor totu na duaon buy totap tarik menarik ibagas parguluhan ta buy nando hita mangidah namasambor atap buy nando hita mangidah hubani namader tapi bani ari paroni Tuhan Yesus na padua halihon si tonggoronta ay ma idahon tama icay bahasa ipatalar ne batama sada iyanan ni ne bata asibuy iya tading itongah-tongah ni jolmain artini ay porini PHP ni salpu mahaganupan langit pakontanoon apa haganup isini halani dosa-dosa ni jolma halani uhumon ni nebata tapi bahenon ni nebata jana pasirsiron ni nebatama sada iyanan bani jolmain sada iyanan napasing parjupahan ni nebata pakon jolma nasadokahon anggo nebata marianan itongah-tongah ni jolma ibagas tonduy ni tapi bani paroh ni Tuhan Yesus na padua halihon itongah-tongah ni parguluhanta gabe pajupah buhi dopak buhi mahita pakon nebata halani nebata tading itongah-tongah ni jolma rap pakon hita janah napatuduhon bani parroh ni Tuhan Yesus napadua halihon ijay magabe talar bahasa halak na tetap setia halak na tetap si pambalosi jana halak na tetap marjuang marusaha manramotkon apa makagulukon hata ni nebata talar mabani panorang ay bahasa haganup halak si pambalosi ay aganup halak na manjaga hapor sayon ni ibagas na mangirikon Tuhan Yesus gabe bangsa ni nebata masidea janah nebata sandiri ma saur bani sedea totuon mahomani bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus lang pitah pangarapan bani ari si magira tumang namambahen marmalas niur hita tapi ibagas guluh ta si ganup aripe on mahomani nagabi parguguh batta ibagas sadarion madinalah makorjahon horjat ta si ganup ari sanggah nebata marianan ibagas parguluhanta ay maase anggo nebata marianan ibagas parguluhanta marguguh mahita terlebih itongah-tongah ni pandemi COVID-10 sion nalape salo sion artini ay sangga nebata marianan itongah-tongah ta nebatama nagabe pangajaman batta asibuy monang kita mandopakon bagi-bagi ni namasa ibagas parguluhan taon janah anggo nebata tading rappakon hita mararti doay ijay mahomani tarbahin hita manggulug ibagas sarosun ni nebata atape tarbahin hita makorjakon hata ni nebata das kubani parohni na padua halihon ay maase tetap mahargahon hita pagkaholongin ni nebata hubata jana tetap mahargahon hita hata ni nebata na tetap ipatangarhon hubata jana tetap mahargahon hita haguluhan na ilayak-layak kon nebata hubata das kubani ari simagira amin martonggo mahita dito ito pa may sembah ko nur nami bamu bapa bani hatamu na pondokin nadop manorangi ur apa pikiran nami ase tugu-tugu hama ur apa pikiran nami sa ganjang nyarion ase tetap ibagas malas nyur na humbamu hanami maka guluhkon hatamuin nagabi onjolan ni hapor sayon nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo nami amin. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus
pakon holong niate ni bata bapa, apa persoalan ditundila pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan, Bapa inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja, jana tetap mahita margugu ibagas hidup ni hurnene bata. Shalom.